õpime keelt sloveeni. Tunni teema: köögi hoiustamine. Posoda za hrano. Toidukarp. Škatla za malico. Lõunakarp. Vrečka za hrano. Toidukott. Vrečka za zamrzovanje. Sügavkülmakott. Živilska folija. Toidukile. Aluminijasta folija. Alumiiniumfoolium. Shramba. Sahver. Kuhinjska omarica. Köögikapp. Kuhinjski predal. Köögisahtel. Kuhinjska polica. Köögiriiul. Stojalo za začimbe. Maitseaineriiul. Sponka za vrečko. Kotiklamber. Diterdžent za posodo. Nõudepesuvahend. Diterdžent za pomivalni stroj. Nõudepesumasina pesuvahend. Pomivalni stroj. Nõudepesumasin. Gobica za posodo. Nõudepesusvamm. Krtača za posodo. Nõudepesuhari. Krtača za ribanje. Küürimishari. Čistilna gobica. Küürimiskäsn. Ocejalnik za posodo. Nõuderest. Kuhinjsko korito. Köögivalamu. Cedilo za korito. Valamufilter. Papirnata brisača. Paberrätik. Čistilna krpa. Puhastuslapp. Čistilni robčki. Puhastuslapid. Čistilni sprej. Puhastussprej. Pršilka. Pihustuspudel. Gumijaste rokavice. Kummikindad. Koš za smeti. Prügikast. Vreča za smeti. Prügikott. Koš za recikliranje. Taaskasutuskast. Kompostnik. Kompostikast. Metla.
luud, Smetišnica. kühvel, Talna krpa. põrandalapp, Čistilna krpa. Kuhinjski predal. Kuhinjska polica. kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.